u ramikoh planovanih donacijoh, jak po naščivi Domu zdravja delegaciji zo Japonu vyjavil direktor dr. Krsto Kureš, šiđanjom najpotrebnejši jeden teretni auto za nahlu zdravstvenu službu. Dom zdravja ma 5 auta. Jeden po Tarhani, jeden neprerivno i dzenj i noc dežurni na Hajzibanskej stanici, a 3 auta malo za 18 valali i horod, jak i za potrebi zdravstvene služby na motohotelu Adaševci, na Principovcu, a od idućeg týždňa i za budinok buvšej industriji mesa Srim, gdje maju bud zmesteni kolo 1000 migranti. Poneže nije prerivno angažovana i komunalna služba kolo migrantov, hostci z Japonu u standardu rozpatrali možljivost donaciji i za jeden kamion za odnošenje šmeca. A situacija s migrantami podobna včerajšej, keď prešli kolo 5300 osobi. Od rana zo Šidu za Slavonski Brod perši Hajziban rušel kolo 9 hodin, a šidski migranti, ktorí silujú za Horvátsku, odputujú jak najavene o koniec dňa.